Ayo Bos Dumang. Bos Demang calon tuan rumah Bang Gosi beraku asik aku anak iyo anak kamplek Anggenok Nila wong sing paling cantik Anggenok Nila lawas kita pisahan orang jalan barengan iyo ganti kelingan ning waktu wong loroan angge sapa ya aku bos proyek Bapak Nopal wong aku siapa ce Bapak Nopal wong Cilacap Bapak Cilacap Bapak Nopal ayaan aku senuk ning ayaan dulu ayaan cinta ayaan akan sing pernah ngucap ayaan janji ning ayah silpi sedulur anggo senok nilau anggo mimpi senok nilau anggo nok senok nilau senok nilau senok nilau nok nilam Mamai Nopal Putuwe Bapak saking Cilacap nok Mamai nilam Nopal Putuwe Bapak Mamai Sidun Nopal hancurkan rupiahmu Mamai Nopal Abayu anggo Bapak Siun panitia Bos Demang anggo anak-anakannya Bapak Siun Putuwe Bapak Siun ning tengah wengi suneng rangkul bayangane nok nilam wangi ambune masih nempel ning Oma tale Mamai Al anggo siapa Age Mamai Al Nona Alika Mamai Al Nona Alika Mamai Al Nona Alika Mimi Nopal Nona Alika Mimi Nopal Nona Alika Sobat Mamai Al Mimi Nopal anggo Bapak Siun Bapak Ujan nok nilam anggo nok nilam Bapak Siun nok nilam Bapak Siun nok nilam siapa cik Mama Mira Mama Mira Mama Mira Mama Mira nok nilam nok nilam nok nilam Mama Mira Mama Mira anggo Bapak Siun panitia Oma sawer mani Mamai Alika Mamai Alika Mamai Alika Mamai Sari Mamai Alika Mamai Nopal wong Cilacap Mamai Nopal Mamai Nopal wong Cilacap Angge senok nilam senok nilam ada Bapak Yono nok nilam nok senok nilam nilam hancurkan rupiah senok nilam senok nilam senok nilam anggo senok nilam anggo Bapak Siun senok anggo nilam Bapak Diwan yang ketik wong Cilacap Oma. ditarik anggo punten wengi suneng rangkul Mamai Mamai Mihran Mamai Mihran wangi Mamai Mihran masih Mamai Mihran
aluminium Mama Al.